Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, karena ya sore waktu mabaraka inani waktu cinampe uminasa rampingi dua telu papaseng poleri agamata paparepe ata mabila polir diwatai paparengarang riata takalufai mamuari aga ibicara mati wadingi mancaji bahang lalang api kiri keta namin cipulan atau peta terutama alin atau bicara jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tanda lufetoi masalawa makiri salawa alur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ide enang kafajanna na dararinga ki aswani lori pang Allah ta'ala napalakangi asalama ketta rilino nrang ito papaimang asalama ketta resuri mondrin na ifong Allah ta'ala. Nama morei mati resuri mondrin na ifong Allah ta'ala ang kamana ki na japuy na bitta sa isa poleri umma na amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pura naramping kito acata makadai narekomelo ki lolang rilebu na tanay rigo angkata sausanna papina dita matanang iyaro tubu alusuta andrang itu papai medina papa yoro tubu kasarata tapat dibole dua nasang itu acata mamulangi yang naritu qalban syakiran angka kipun na ati si mata maca sukuru lori pong Allah ta'ala. Tegaya sa sukuru, itanyami tu bawa makadai na tuju ki deceng. Napaki makada alhamdulillah. Menre pulana idalita napaki sukuru lori pong Allah ta'ala. Naya kaya sange sukuru agi pole pong Allah ta'ala. Papinya mengagi pula ripong Allah Ta'ala, pak bere agi pula ripong Allah Ta'ala, musti ripuade alhamdulillah. Nigi macai mapareo ridecenge, narekuna tuju sedi abala, nah sabito abala pula matutu kupong Allah Ta'ala, puli. Lasai puli kupong Allah Ta'ala, ajap-ajapange pula ripong Allah Ta'ala, puli kumana pong Allah Ta'ala. Narekila sa pong Allah Ta'ala pekui carana mati ro atay riwirengilasa macap pale sumadeceng ripuan na. Apa itu makadayaan pong Allah Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim surah ke-14 juz 13 halaman 256 ayat 7. Nah pada sangki pong Allah Ta'ala la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nigi sukuru ki pak bereku. Majapuna ritambayang ni papinya maripong Allah Ta'ala. Ritambayang ni dali na ritambayang ri ajap-ajapangan na. Na yakin nigi masakar ni pak bere na pong Allah Ta'ala. Majapuna pacalan na pong Allah Ta'ala tuma karajana. Na kena kilasa kurang ni ajap-ajapangan ito sukuru. Alhamdulillah. Nasaba ang kamu pak masameng maga piano bali boleh kasi malasa ni nakan nailasa alhamdulillah nasaba ang kamu pak malasa maga piano kasi lomo pi malasa na ilemma ni jadi ang kamana tu idi makunru-kunru daleta ya soe 50 misabu umpamana yala pangali alhamdulillah ang kawala pangali 50 sabu maga pi kasi iano yawa kuro kapan nala idi 10 sebuyala pangali alhamdulillah tapi de angka mu dali na pong Allah Ta'ala pa imitum itu daleta itu de na wadi lebih de to na wadi kurang sama kay pura na patentu pong Allah Ta'ala
Sina tamalabina fong Allah Ta'ala. Jadi engka ki si mata pa guri sukro ratita. Nasa magam itu nafapa yaitu buka sarata manange. Engka ki pacapu watuta asawan ki majama si paturumpusa ki majama sapa dalle mabiasa to ni kapang ilulu harange nasaba melo ki peko carana iro inafsuta puas. Padahal ia tu nafsu de nengka, namasok tu de nengka. Riwerengnya dalle cede melo itambai, riwerengnya oto se di melo tambah dua. Riwerengnya bola batu matu lo si patingkai, rewe si tingka se lo si patingka dua. Mabiasa narampai tanga kada itu tahu engkai yakin nyarangi kocin na nafsunna. Mabiasa riwerengnya bene se di lo si tambah dua. Oleh nasabak makun narima ko naro angka ki pak guru lati ratita. Ilati ati tak peko carana wadi maca si mata syukur lori pong Allah Ta'ala. Nareko syukur ati insyaallah tenato itu iya tu ilahirange. Nareko tenangi batenge tu bualusu de tu nafapa tu buka sarae. Nasaba itu buka sarae macin role pole ri tu bu alusu Yang kedua, lisanun syakir. Ia lilata maca si mata syukur. Peko carana syukur apakah dengan mengucapkan alhamdulillah mating kerobo aja ki kurang manre alhamdulillah yasanya syukur. Depa na syukur. Yasanya syukuru nasang itu acata si mata angka pake madampi rampi madecingi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ite anu makasing ngarangi pong Allah Ta'ala. Ite dalle na tahu makasing. Makasing itu rampi-rampi. Aja nih temen dalle na tahu idi sumpunyawa mita. Mita kita kasih na ule kapang rita leta ang kecede suku tak nalena. Ya lo doang lang hati puang. Tawerengnya ajap-ajapang. Ya mana nih? Tandra syukurut tak lori pong Allah Ta'ala rigo angkata ipake guna lilata untuk puadai ada malampunan niya madecing. Sinin nata malabin ang pong Allah Ta'ala. Nasa baagam itu biasa pakabiling piliki pegaw pasuro na puasewata. Mabiasa ya bukori pangolina puasewata. Nasa ba angkana iya rolino ijujumopi. Iya rolino ya semopi anutta iya ro waramparangnya ya semopi apuna punatta gangkana ya lufaiwi apuna punatta ri akhir. Maka datupong Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Sinna atamatape ajaklah lo nasabari waramparam mutu wijawijam mutu namalupai mengerap pong Allah Ta'ala. Na paringaran ki pong Allah Ta'ala na sama niseng maka deh ataku gara-gara lino mah tu nalupai ka gara-gara anak nama tu nalupai ka gara-gara jama-jaman nama tu nalupai ka na paringaran ki na rekotasa nga tamatape ngarang pong Allah Ta'ala. Indo anata wija-wijata iya tu pasuku nami pasompai waddi ngamani na makasing alatukan na pasompai iya tu jama-jaman linota pasuku nami pasompai nasaba sisala nareko engka pakai yang ipake masompa si bade sisala nareko to malupu mas sempajang na iya to masoe reko masolada ki majato jadi iya tu urusan lino hanyalah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk pasuku iria senge pasumpa aturu lori puang Allah Ta'ala. Sini tamalabina puang Allah Ta'ala jaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala narima kona naro pada loki mai ya gurui Pak Guru atita si mata sukuru nania Pak Guru lilata rampi-rampi madece ngasanna puang Allah Ta'ala waddi ngamani na angkai koritu tenang itu bualusu radda itu bualusu de to na fappa tubu kasarae na madeceng alat tukan na pasompai na sukuli na si sukurang ipakoli na pasompai untuk ridewatata makuni riala ada si peringarangi tadampenga narekong kawere kadaku tapasala nasaba iya tanyaka tau maca nanya kasih di matau sementara mak guru mopah
tanyaka andre guru, nanyaka andre nami guru ta. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.